Emakhaya ngithi ake ngibuye namhlanje sike sizokhuluma ngesimo sokuzaleka komuntu okuvala iy'ndlela zakhe. Kuke kwenzeka ukuthola ukuthi esimweni sokuzaleka komuntu kuba nezinto ey'ningi ezenzakalayo eziyizinto ezi-negative mese ziba insila empilweni yomuntu, uthola ukuthi zimsusa endleleni yempumelelo. Kunabantu abaphila impilo enzima ngenxa yesimo sokuthi ekuzalekeni kwakhe kukhona izinto ezaphakama zaba izinto ezitshengisa ubumnyama obusebehamba manje bulokhu buzirepeater sekuwumkhokha empilweni yakhe. Izimo-ke ezifana nalezi kuyadingeka ukuthi zibhekwe, zigezelwe ukuze umuntu impilo ikwazi ukuthi imvulele, avuleleke ikhanya impilo. Esimweni somuntu owazalwa waphikwa ubaba wakhe, loyo muntu ngokosiko kusuke kufanele ukuthi agezwe, lisuswe lelo thunzi, lisuswe lelo hlazo lokuthi yena uwumntwana owaphikwa, ngoba loyo mntwana usuke ezokhula kube nesimo sokuthi impilo naye imphike. Uthola ukuthi yena uyatibila empilweni, impilo iza kanzima ngenxa yokuthi ekuqaleni kwempilo yakhe uliqale ngebika elibi lokuthi aphikwe. Kuphinde kube sesimweni lapho kuwukuthi umntwana uzaleke ekhaya wase eyabangwa. Kuke kwenzeka uthola ukuthi iy'bongo ey'mbili zibanga umntwana oyedwa, kusho ukuthi lo ongala nalo ongala bayambanga, babanga ukuthi kufuneke lo mntwana agcine ekhuliswa ngendlela yaleli khaya noma ekhuliswa kuleli khaya. Leyo nto iyakwazi ukuthi ngisho umntwana kuwukuthi akazange angagcinelwa amasiko ukuthi uwumuntu owabangwa, kepha leyo nto iyakwazi ukuthi imenze loyo mntwana uthola ukuthi manje kwakheka umlilo kuyidalwa, okusho ukuthi kwakheka ulaka kuyidalwa zasekhaya lezi elele, ngoba lezi eziphilayo zinombangiswano, zinomdonsiswano phezu kokuthi lo mntwana ukhuliswa kanjani, ekhuliswa laphi na. So loyo mntwana kuyadingeka ukuthi ahlanjululwe, kucishwe loyo mlilo osuke uphakamile ngayo, ngoba nempilo isuke izokwenze njalo, isuke izovula ivala ngenxa yokuthi umuntu lona ekunomdonsiswano phezu kwempilo yakhe. Ekuqaleni kwempilo yakhe kwadonsiswana, uzophila ngaloyo mdonsiswano ulokhu ubumkhokha empilweni yakhe. Kuphinde futhi kube sesimweni lapho umntwana kuwukuthi uzofika emva komntwana omunye alale okhalweni lukamama, kanti umama uye waba ne-miscarriage wangayigezela, noma waba nesimo sokuthi akhethe ukuthi isisu asihushule, i-abortion, wangamgezela loyo mntwana loyo, mese ethola omunye alala phezu kwalelo khalo, mese loyo mntwana loyo ophuma emva kwalo owaphuphuma uyake athwebule phezu kwesimo sama wakhe, aphume naleli ithunzi elimnyama lokuthi umbethe manje phela yena ithunzi lalo mfowabo noma udade wakhe ade owalala wangakwazi ukuphila esibelethweni sikamama. Loyo muntu loyo impilo yakhe iba mnyama, uthola ukuthi impilo yakhe ihamba nethunzi lobumnyama, kuhambe kuphakame izimo lapho lo muntu kuze kuthiwe wena izinto zakhe azilungi ngoba umbethe ingubo, wazalwa nengubo kanti akusiyo ingubo akembethe lo muntu. Isimo sakhe sivalwa iyona ithunzi leli, kakhulukazi mekuza kuma-relationship, kuza kwisimo sokuthi kufanele ukuthi athole impumelelo yomsebenzi, ngoba phela lo muntu ufana nomuntu ombethwe inzilo. So kuyadinga ukuthi agezwe lo muntu ukuze akwazi ukuthi aqhubekele phambili. Kuphinde kube sesimweni lapho khona kuwukuthi umntwana uzaleke ewumntwana obuthaka, okusho ukuthi lo mntwana lona impilo yakhe ibidinga ukusindiswa kaningi ekuzalekeni kwakhe, okusho ukuthi umntwana obengene ephuma ebhedlela. Kuyadinga ukuthi loyo mkhokha uvalwe, agezwe loyo muntu, kusuke lento yokuthi impilo ike yancikisela kuyena, ngoba nempilo isuke izoncikisela. Uthola ukuthi impilo yakhe ihambe ibe nesimo sokucikiza ngoba uzalwe umuntu okanjalo. Siyadinga ukuthi siwuthole umlando wokuzaleka kwethu, sikwazi ukuthi siwulungise ngendlela ukuze sikwazi ukuthi sikhanyiseleke, ngoba siyohlezi sikhomba umthakathi noma engekho. Siyakhuleka-ke emakhaya sithi asithembe ukuthi kukhona lapho ekucaca khona abaphila abantu. Makhosi.